أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı cemaat, biraz din meselelerden muhabbet edip var fayda olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İslam tarihinin Ashab-ı Kahf ünsüz diyeleri. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Surat-ı Kahf düşürmüş. Bundan 17 kılımında İsa Peygamber'in peygamberçilik doğrunda Rum'da Dıkyanus degen attı bir müşrik padişah oldu. Bu oşol vaqtda adamlar İsa Peygamber'in dininde yaşap İncil'de amalı vaqtan oşurda butparastlıkka çakırады. Butparastlıkka çakırganda bir top imanlı jigitler imanı saklaş üçün, canı saklaş üçün oşoldan kaçıp Allah'ın çoğu bir iddia var. O bir toğu var, ünkürge yaşırıp canı saklaşat. Oşol ünkürdün eşiğinde, oğuzunda çok iddialı çoğu edilir. 309 yıl Allah Subhanahu wa Ta'ala uxtatıp koyuyor. 309 yıl. Al padişah ötür, iyi padişah gelir. Al padişah ötür, iyi padişah gelir. Al adamlar şu doğruda ötür, iyinki doğruda adamlar gelir. 309 yıldan keyin turan arasında bürösün çöntөгүндө ошол мурун акчасы бар. Осага чыгып алышкан, бири-биринен сурашат, канча мол уктап калды. Бирөө бир күн десе, бирөө жарым күн дейт. Мени деп кеңешип бирөөсүн жиберип бар эми, эч кимге билдирбей, көрүнбөй алып тамак алып келсин. Мусаалашып кетип бирөөнү жиберет. Ошол учурда христиандардан бир поп Allah Taala gayret tirilet degenge karşı çıkıp eğitti teskeri ümit kılıp ölgönden keyin bütte gayret tirilүү жок деген fitne başlangan oşol. Бирок ошол падыша тарыхта өтүп келаткан падыша жазып кеткен экен, тактага жазып мына ушундай бир топ жамаат 7 киши ушундай качып кеткен жок деп алардын аттары бар. Кийинки келген падыша мусулман Балаларға иман келтіреді, ошол учурда балаларға барып, базарға барып алса, качан каршы кармап берип айтып, падыша кайра булардын бардыгын чакырып келип, мына кел. Мен айтканымды ушул ишенбеген эле, Алла Таалам кайра өлтүргөндөн кийин тирилтип, 309 жылдан кийин бизге күбө катары кылып кайра алып келип берди дейт. Мына ушул окуя Сура-ы Кахфта кенен айтылат, бул биздин исламдагы тарыхыбыз, биздин ыйманыбыз. Allah'ın kudreti, ün uçanға Allah Taala bizге kulak verdi. Her bir adamға iki kulak verdi, her türlü ündörді uğabыз. Кейде şunda жақсы ündör bulsak, жүрегіміз рахаттанады. Кейде қорқынышты үнді bulsak, жүрегіміз қорқады. Bunday ündörді uğuzғанға kudretin берген Allah Subhanahu wa Ta'ala бұлақа, bu çift күмәнсіз Allah Ta'ala'nın tarafı. Bir Farz surasında adal ırızkı izleyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, Allah Taalaның farzlары, hukuklarından keyin ele birinci farz болып eseptilet adal ырызкы издөө. Adaldan издеп табышлык, бала чаканы адалдан аларга ошо тамак бериштик, бул Allah Тааланың фарзы. Bir sünnet турасында оорукчан адамды зиярат кылуу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, оорукчан адамды толук зиярат кылуу бул Al barıp durup, o oruçtan adamın peşinesine kolumuzu koyup, koluna kol verip, insonluğumuz kanday, bayket, dostum, inim diye soraşılıp, bunu toğuk ziyaret diye bakılan diye. Şöyle uzaktan ne kadar yaşın biz, şunca çakın barıp, koluna kol verip, olsa peşinesine kolumuzu koyup durup, anan insonluğumuz kandan, o toğuk ziyaret diye hissettirir. Bir manevi amalın hazireti orasında. Geçki amallardan kalıp ketkenin, gündüzü atkarsa, geçindeki atkardan amallara berilgen soğukta da Allah Taala veredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi gelir, Sahih Müslim'de, kimdi Peygamber sallallahu kimdi geçki amalları, tahajjudu, zikri, duası, Kur'an'ı,
қалып кетсе, бағымдатқан пешімге чейінгі уақытта ошолордун қазасын аткарып койсо, тахажжуд окуп каза болуп кетти. Бирок тахажжуд окуп койсо, ал тахажжуд окуду деген сооп берилип калат. Бир күнөө туурасында чакымчылык кылып эки мусулмандын ортосунда фитна чыгарып уруштуруп коюп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Тааланын бенделеринен эң жаман бенде, эң жаман инсан бул эки мусулмандын ортосунда уруштуруп койгон, чоң салып берген, бул Аллахнын бенделеринен эң жаман бендеси ушу. Дүйнө туурасында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силерден эң коркконум дүйнөнүн кооздугу казыналары силерге ачылып калабы деп корком дейт. Ахирет туурасында мунафыктарга жана кафирлардын дозок. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва тааля айтат, бүгүн кыямат күнү мунафыктар силерден да эч нерсе алынбайт, кафирлардан да эч нерсе алынбайт. Мындайча айтканда, тыйын түпүр берип жарымарды сактай албайсыңар. Бара турган жерде дозок. Бул түбөлүктү турасында кандай да бир жаман жай. Пайгамбарыбыздын медицинасында тарамыш күйүлүп калат го. Кээде колдо, кээде бутта, көбүнчө балтырда, сууга түшкөндө же анча отурганда деле тарамыш күйүлүп калат. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu отурганда, чоң отурат эле, бир кишинин тарамыш күйүлүп калат, бутунун тарамыш күйүлүп калат. Ibn Abbas radhiyallahu anhu эң жакшы көргөн адамын эстейдим деди. Ал Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эстеди эле тарамыш жайы. Мындан улам айтат, ошондой болуп калганда эң жакшы көргөн адамды эстесеңиз, Аллах Тааланын жардамын тарамыш кое берет деген. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде айтат, жетимдердин малын жебегиле, жетимдердин малын бергиле, өзүңөрдүн малыңарга аралаштырып, жетимдин малын жебегиле анткени өтө чоң күнөө. Жетимдерди Аллага айыл кылып аларга бергенге буйрулганбыз, алардын малын иштетип, өзүбүздү эптеп-септеп, оң жак сол жак шылдактарды айтып алып жегенге тыюу салынган. Жетимдердин малы, вакыттын малы менен ойношу, колуна чоң кармап ойногонго барабар дейт устаздарыбыз. Ошон үчүн мына вакыф деп коебуз турганда, мисалы мечиттин свети, суусу, булар вакыфтар. Эгер медресе же кээ бир адам ушул кандай десем бир жакшы ушу коомчулукка элге пайда кете турган нерселерди вакытта таштап кетсе, ошол малды эч качан мындай жерде атканда өтө ийгатташ керек. Бул бузоктун чоң менен ойногонго барабар дейт. Аллах Таала баарыбызга аман мустафа болуп берсин. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла баарыбызга узун өмүр ичинде согуп берген. Жараткан Алла баарыбызга иймандуу, таквалуу, ынтымактуу, берекелүү жашоо берген. Рызкыларыбызды кең кылгын. Эч кимге кор, эч кимге муктаж, эч кимге зар кылбагын. Ya Rabbil Alamin, şu Siriyada, Aleppo şahrındaki ya Müslümanlara korluk gösterip kılan ya özün yardım vergin. Zalimlerdir ya Rabbil Alamin, özün öyle ya özün yetişküsün, özün vabardığını karar. Yaratkan Allah iman, hidayet bütün alanda jalpı kılgın. Adamla alanda tınçlık vergin, memleketimizde ya Rabbil Alamin tınçlık, amaçlık, birimlilik, dostluk vergin ya Rabbil Alamin. Meşitlerimizde abad kılıp, dualarımızda kabul kılıp, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine layık kılıp, kıyamet günü Firdevs beşiğine bağrımızda orun vergin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.